Ngwaga le ngwaga, beke ya ntlha ya kgwedi ya Phatwe, mafatshe a ipelela kamoso ka lebele, World Breastfeeding Week. E ke nako ya go lemoga fa kamoso ka lebele e le mokwatla wa go godisa bana ba ba itekanetseng mme ebile ba tsogile sentle. E re jaaka lefatshe la Botswana le lone le lemoga beke e ya kamoso ka lebele, thulaganyo ya tsa botsogo gompieno e tla tsweledisa dithuto ka kamoso ka lebele, botlhokwa jwa yone mo kgolong ya ngwana, ga mmogo le gore bana ba ba sa amusiweng ka lebele ba ka lebana le dikgwetlho dife mo kgolong ya bone. Tla re simolole thulaganyo ka go buisanya le bomme ba ba amusang ka lebele, ba arogane le rona ka go amusa ka lebele. Ne ka thopa gore ke amuse bangwane ke ka lebele ka gore kamuso ka lebele e botlhokwa thata, e ha ngwana dikota, ngwana teng o gola ka bonako, ga tshabelelwe ke malwetsinyana. Botlhokwa jwa go amusa ngwana ka lebele go na le botlhokwa jwa gore bo mo ngwaneng e be go na le botlhokwa jwa gore bo mo go mma ngwana. Ha re lebile ngwana mashe a lebele ga o tlhoke go reka mashe, ke sone sa ntlha gore a nna hela a le teng, la o sena thebenyana mashe a nna a le teng ngwana o ka kgona go mo amusa. Mo gongwe mo beteng ba bue ke gore ga dire gore ngwana a tshabelelwe ke megarenyana ka gore bo ditami gangwe o kgona gore be e bona lesonyana gore o amusa ngwana a lebele a tswaela a le phepa, ga a tshabelelwe ke yone megarenyana ya go nna yalo. Mo gongwe gape ke gone gore ga o le mma ngwana o setse o kile wa lwala malwetse a harologaneng, so mmele o setse o kgonne go tsaya boiphemelo mo ka sekgwa ba go bitsang ba re ke di-antibody against malwetse. So ha o amusa ngwana ka lebele o share le ene one go ithibela go tsanwa ke malwetsinyana a masesanyane ao a le gore wona o setse wa experience gore ngwana le ena ga le gore ngwaga a tsoga a ska toga a gatelelwa ke malwetse a thata. Ke thopile go amusa ngwana ka lebele ka gore mashe a teng a na le dikota, a nna le teng ka nako tsotlhe. Le ha ngwana ka lela hela gore o itse gore lebele le gaufi, o ntsha hela lebele go monela lebele a anya lebele, gape go save nako. Ha kore le ha ngwana teng ha tshabelelwe ke malwetsinyana, malwetse a tshwana le bo letshololo. Mme gone ke eng go le botlhokwa gore re le bomme re amuse bana ka lebele? Kamoso ka lebele e botlhokwa jaaka setso boletse mo go mma ngwana le mo go ngwaneng. Mo ngwaneng ha re itemogela re bona gore mashe a lebele a tla na le dikotla tse di lekaneng tse e leng gore nkare they are perfect for the child. Di na le dikotla tse di agang mmele, tse di sireletsang mmele, di mahura a lekanetseng, vitamins and minerals, gore dikotla tsa teng di tla di lekane ngwana, di mo siametse. Ebile gape mashe a lebele a silega motlhogo mo ngwaneng ka gore ga re lebelela ngwana kana o santse a le monyenyane, yaanong ga ka a kgona go sila dijo dingwe tse rona re kgonang go dija, o kgona go sila mashe ona a lebele. Mashe a lebele gape a na le masole a mmele a e leng goreng a sireletsa ngwana mo malwetseng a harologaneng. Jaaka ke setse ke buile, ngwana kana o monyenyane ha a kgone go itwela mo malwetseng jaaka rona re ka itwela. Yaanong mashe a lebele a tla na le tsone masole a mmele ona a e leng goreng a thusa mo makoeng a tshwanang le bolwetse ba ditsebe, a tshwanang le bo letshololo. Yaanong ke sone se e leng gore re rotloetsa gore batsadi ba amuse ka gone gore a na le tsone masole a mmele ao a se keng wa ikgela gope gape, ga kwa ikgela masheng ape ko ntleng ga ona a lebele. Gape se sengwe ke gone goreng ngwana wa amileng lebele o ikgela le gore o gola jaaka ke setse ke buile, mashe a tla na le dikotla tse di lekalekaneng, o gola a gola sentle a itekanetse. Ngwana o golang a itekanetse ga a tshabelwe ke makwa a mangwe. Ha re lebelela hela jaaka ke bona balwetse tsa letsatsi, o ikgelela gore na le bana ba e leng gore ba tlhaetse dikotla, ene go tlhaela dikotla go tlisa malwetse a mangwe gape. Jaanong ngwana o godileng a anya lebele o ikgelela gore o godile sentle mo go tshwanetseng. Bana ba ba anyileng lebele ba na le kgonagalo e kwa tlase ya go nna le makwa a tshwanang la sukiri ha ba gola. Ga ke tswelela ke bua ka botlhokwa jwa kamoso ka lebele mo go mma ngwana, o ikgelela gore mo go mma ngwana le gone hela jalo kana mashe a lebele a cheap, ga wa reke. Mme ebile gape o ikgelela gore o ka ntsha lebele gongwe le gongwe, it's very convenient. Mo ba saying o ntsha lebele hela o bone ala ngwana o mona le dijo tsa gagwe. Se sengwe gape ke gone goreng batsadi ba ba amositseng
dipatlisiso di supa gore ba na le kgonagalo e kwa tlase ya go nna le malwetse a tshwanang le bokankere ya popelo. Yaanong mašwi a lebele a botlhokwa hela thata le bonde jaaka re ne re setse re buile ka bonde go monate go amusa ka lebele. Re ithutile ka botlhokwa jwa kamuso ka lebele mo go mmangwana le mo leseng le la amusiwang. Se ke dikgang tse di molemo. Tla jaanong re ithuta ka kamuso ka lebele e lolameng. Go amusa ka lebele mo go siameng ke fa go dirwa ka tsela e ntseng jang. Kamuso ka lebele ke selo se se botlhokwa thata se leng gore se tshwanetse gore se rutwe even before mme a tshola. Gore re ha lesea le taba se tsa ipaakanyeditse go dira jalo. So gore o ba jang ngwana mo lebeleng go botlhokwa le gore ngwana o positionwe yang o beilwe jang le wena o ntse jang. Go botlhokwa o tshwanetse gore o bole in a comfortable position. O ka dira jalo o ntse hatshe, o ka dira jalo o rapane. So gore ngwana re itse gore o ntse sente o tshwere lebele la ga mmagwe sente ke gore a ba butse molomo hela mo go utwalang. Go tswa go o bo lebella gore a mme mo molomong o kapile bontsi ja lebele segolo jang ha bontshong teng. Okay, and then o bo lebella le gore a se ledwisa ngwana se khumile lebele la ga mmagwe. Ha o sena go dira jalo o bo lebella actually before that o tshwanetse gore o ensure gore mmele wa ngwana o lebagane le mmangwana. Iska nna thogo e lebagane le lebele mmele o lebile go godimo. Le wena ha o ka dira jana o bo le ka go metsa go nna very uncomfortable, but ha o dira jana o lebeletse one side mmele o lebile kwa le sa thogo se lebile o metsa sente. So ha lebele le khumile seledwi sa ngwana le gone go siame go tshwantse gore go nne jalo. And then ha ngwana setse jaanong anya o tshwantse gore o lebelle gore ga a dire jalo a straddla. O tshwantse gore go anya ga teng go nne mo go bonya a dire ka bonya ha o ka bona a direla ka boheu gore ga le tshwara sente. Mme bile o tshwantse gore re ha metsa o bo utwa gore wa metsa gore so sa ntha o bona marama a ngwana a bulega bo bona a metsa a heme hela mo go twaelesegileng seng a hema ka boheu. That way go o tabo o le short ta gore ngwana gago o tshwere lebele sente. A go amusa ka lebele ke selo se se tlwaelesegileng mo lefatsheng la rona. A Batswana ba amusa ka lebele? Seemo mo Botswana ke gone gore go amusiwa mme ga go amusiwi ka tsele e tshwanetseng. Re rotloetsa gore ngwana a amusiwe lebele hela for the first 6 months of life ya botshelo jwa ngwana. Go sena dijo tsa di hiwang a sa hiwe le metsi. A ke re buile gore mašwi a na le metsi a ona le a nthala kere a kgonang go hokotsa lenyora. A ba nna le dikota tsotlhe tse e leng gore ngwana wa di thoka. So dijo di ka simolola hela after 6 months. Mme re bona gore 20% ya bomme ke gore bobedi mo lesomeng e wela kwa tlase wa e bona. Ke bone hela ba kgonang gore ba amuse go ithalla 6 months. Ili gone hela. And then re rotloetsa gape gore bomma bana ba amuse bana up to 24 months. Ka gore lebele le botlhokwa hela thata. Mme re bona e le gore go wetse kwa tlase hela thata le gone 6.9% ya bomme ke bona ba kgonang gore ba amuse go ithala 24 months. Mme so se se botlhokwa ke gore re ba support-a jang a kere support e tshwanetse gore e simololle hela kwa lapeng. Botsadi bo nne teng go support-a mme yo o itsholohetseng rre a nne teng go support-a mme yo itsholohetseng yo. Ka gore ha mme a sena boitumelo ga a kgone go dira mašwi. Go na le di-hormone tse re reng ke di-hormone tsa boitumelo tse e leng gore di thusa gore mmangwana a kgone gore a dire mašwi. So boitumelo bo botlhokwa. Support e nngwe re ka enelang bomma bana in the community ke
ke gone gore e se ka re mangwana a amuisa be re ao wana o santse o le ko morago jang ga kere a re mo rotloetse re ao o monnye mme o santse o amuisa ngwana ka dingwaga tse di kana ebile a le 2 years a kere ka rotloetsa gore bana ba amusiwe go ithala 2 years mo gongwe ka gape ke bahiri ba rona a re ensureng gore ha re leng teng re rotloetsa gore bomma bana ba kgone go nna le nako ya go amuisa bana ba bona ra itse gore mente o ha maternity leave a kere 3 months gore ha o sena go tshola ngwana o bo ka nna go kgone go godisa lesea la gago le ha o setse o simoletse tiro a year after a kere o hiwa an hour daily gore kgone gore o go hepa ngwana gago ka mašwi a ntseng jalo. Pele ga thulaganyo ya go ikhutsa re ne ra lekola seemo sa kamoso ka lebele mo lefatsheng la rona. Dipalo tsa bomme ba ba amusang ka lebele di ko tlase fela thata jaaka re sa tswa go ithuta. Se ke seemo se se tshwenyang. Ke eng kamoso ka lebele e le ko tlase mo lefatsheng la rona? Go na le mabaka a mantsi a ileng gore a dira bomme gore ba ska ba amusa ka lebele. Lebaka la ntlha e ka nna go tlhoka thotloetso go ka tswa ile ko lapeng go ka tswa ile mo go rona re le ba botsogo ka gore go rela gore ka tsela nngwe gongwe molaetsa o re leng gore ba o nela ga o nne enough gore ba kgone gore ba itse botlhokwa jwa gore ba amuse ka lebele. Le lengwe le baka e ka tswa ile gore malatsi a bomme ka bontsi ba theogela ba bereka yaanong ga ba bereka yalo go tabe go fosa gore mme ha ya tirong a be ile gore o gama mašwi a lebele yaanong a ba tlhoka gone gore tsone di dirisiwa tse leng gore di tshwanetse gore a tsenye mašwi mo teng ya ka taba tshwanetse gore a khipe mo fridging yalo a beele mo gone mo di dirisiwang tse di rileng ka gore ga a bewe gongwe le gongwe tshwanetse gore a bewe mo di dirisiwang tse leng gore go tla tlhomamisa gore mme mašwi a teng a phepa gore a se ka tora ka moso a malesea ka tsela mo e sa siamang. Le kgang ya gone gore malatsi a gompieko mašwi ka bontsi a rekisiwa a e leng gore bomme ka bontsi ano ba setse ba sa tlhole ba bona go na le mosola gore ba ka amusa ka lebele motho a bona gore nya yaanong ke ka go na le mašwi a leng gore ke ka reka e be ke amusa ngwana ka one yaanong gone mo ka bo gone le gone go dirile gore kamuso ka lebele mo lehatsheng la rona ye ko tlase. Malwetse a mangwe a tshwanang le bo HIV AIDS bomme ba ileng gore ba itlhela ile gore ba tshwere ka mogare bangwe ba santsane ba na le letshogo la gore ha nka amusa ngwana gongwe ke ka hitisetsa mogare ko ngwaneng ba le gore ga bana kitsone yo ya gore mme kana go lebelelwa dio dingwe pele ga re ka ra mmera morara ra amusa ka lebele ya ka re lebelela selekanyo sa mogare ha selekanyo sa mogare se re tibetse mme wa ba ile gore o safe gore o ka amusa ngwana ka gore ra be le sho gore ga gona ka tsela e peleng gore mogare o ka hetela ko ngwaneng. E re jaaka go na le mabaka a kgoreletsang bomme go amusa ka lebele go botlhokwa fela thata gore dithuto ka mosola le botlhokwa jwa kamuso ka lebele di phatalediwe le go nonotshiwa. Se ka thusa gore ba tsaya karolo botlhe ba tlhaloganye botlhokwa jwa kamuso ka lebele. Bana ba ba sa amusiweng ka lebele ba ka nna le ditlamorago dife? Go na le malwetse mangwe a leng gore a kgona go diragalela ngwana o sa amusiwang ka lebele jaaka sekai go na le malwetse a letshololo a re ka sekgwara re gastroenteritis tota kganye ya teng ya beile gore e dirwa ke gore mašwi a thini a e leng gore a rekwa one ga ngwana ga a kgone gore mmele wa gago e digeste jaaka a lebele a motlhogo gore mmele o ka kgona gore yo digeste yalo yaanong a one go tsaya lebaka gore mbe mmele wa ngwana o kgona go digesta be go helela e le gore ngwana o nna le one diarrhea. Mo gongwe e kgona go nna malwetse a tshwanang le bo ngwana ba nna le mmele o montsi mo re o bitsang re obesity ka lebaka la gone gore ngwana o leng gore wa nyaka lebotele o kgona go helela a nosiwa mašwi a mantsi more than ka ha mmele o ka tswang le gore o tshwanetse gore o ngwana ba jisiwa ka selekanyo sa teng ka one e be ngwana a helela a nna le obesity mmele o montsi. Mo gongwe malwetse a mangwe ka nna one malwetse a mahatla o pneumonia especially pneumonia because one mašwi a nnetana a lebotele
nako tse tsotlhe a be se gore ga mo temperatureng kana mo selekanyong se sa mogoto e leng gore o tshwanetse gore a ba le mogone jaaka a lebele a nna le temperature e leng gore every time a nna a siametse ngwana but a le botlele ba ngwana o kgona go tsaya a ba no sa ngwana mašwi a tsididi e be le gore o mo exposetsa mo gone malwetse a magatla. Mašwi a lebele a tletse dikotla tsotlhe tse di tlhokafalang mo kgodisong ya lesea. Ke ka moo go leng botlhokwa gore bomme ba amuse ka lebele gore bana ba bone ba gole sentle ba itekanetse. A re lekole molaetsa wa monongwaga wa beke ya kamoso ka lebele. Molaetsa wa monongwaga o tlhalosa eng? Temi ya monongwaga hela jaaka re itse goreng mahatshehasa a ipelela breastfeeding week ngwaga le ngwaga go simolola kana ke re beke ya ntlha ya August. Ngwaga le ngwaga go nna le setlhogo se e leng gore sa ipelelwa kana e le gore le ka go rotloetsa kamoso ka lebele. Monongwaga setlhogo se itebagantse le optimizing breastfeeding, create sustainable support systems. Ke kare ke ditsetlana tse di ka iriwang go leka go rotloetsa bommangwana go amusa ka lebele. Yaanong se rotloetsa hela goreng rotlhe re tla ka ditsela tse e leng gore di ka thusa go rotloetsa bommangwana go amusa ka lebele. Hela jaaka re itemogetse goreng kamoso ka lebele e botlhokwa mo go mmangwana le mo ngwaneng. Yaanong ke sone se e leng goreng a ke ko ditirong kana ke ko dikolong ra ruta ka botlhokwa ba kamoso ka lebele. Yaanong ke sone se go maleba goreng ebe setlhogo se ne se itebagantse le gone goreng re tla ka ditsetlana tsa go leka go rotloetsa bomme go amusa ka lebele. Thotloetso e ka tswa gape le mo kapelong kana the father to the child. Go botlhokwa thata gore mongwe le mongwe a ba ka tsenya lentswana mo thotloetsong ene. Molaetsa wa monongwaga o remeletse thata mo go kgothatseng bomme go amusa ka lebele le go ba lemotsha ka botlhokwa jwa kamoso ka lebele mo go bone le mo baneng ba bone. Tla jaanong re utlwe gore jaaka setlhogo se tlhalosa botlhokwa jwa go tsaya karolo ya botlhe, makalana a ikemetseng ka nosi a tsaya boikarabelo bofe go rotloetsa kamoso ka lebele. Tota UPenn ka re sa tswa go bua is a non-governmental organization. Ke lekana le leng gore le ikaegile ka di-donation ka funding e leng gore nako e ntsi ya beetswa ko makgweng. Re berekela mo breastfeeding cafe mme re na le maitemogelo a re itemogetseng re le badiri ba breastfeeding cafe mo Marina gore ga se bomme bothe ba leng gore ba batla go amusa ka lebele. Ba le bantsi ba dumela gore ha amusa ka lebele mabele a gago a ya gowa mme ga gona boammaaruri. Bomme ba bangwe ba fila gore ha se sa ya boela tirong a na simolotse go amusa ka lebele o fila gore ngwana wa go sokola ga itse re wa go mo amusa yang a ba optela go tswa mo mašwing a lebele a motsenge mašwing a thini. Mme hela tota ka go bua boammaaruri mašwi a lebele a na le dikota tse dintsi tse e leng gore nana wa di thoka. Mašwi a lebele ka one ke molemo. So ke tare generation e leng gore re tshelela mo go yone ga ba na bopelotelele ga ba bate go amusa ka mabaka a bone a itseng ke bone. Mme rona mo breastfeeding cafe ha ntse re bua le bone motho a teng o helela a sugega a ba kgona go bana ditlamorago tse di siameng. Ha ngwana a sa tsoga sentle mme o bo mahamashi a lebele ngwana teng wa recover, ngwana teng o tsenya nama ke rela gore o tsenya weight kgolo ya gago ya nametsa letlalo la go la phatsima letlalo la go le nna lentle ga a tshwane le ngwana o yua mashi a powdera a e leng a formulara. Gore before re tsena ha re lemogile gore kamoso ka lebele e ne ile kwa tlase mme sense re tsena gone ha re lemogile gore dipalo di a oketsega tsa kamoso ka lebele. Maiteko le mananeo a dirwang ke makalana a ikemetseng ka nosi mme ebile e le batsa karolo mo go tsa botsogo ba dira go le gontsi go rotloetsa kamoso ka lebele. Lephata la botsogo lone le na le mananeo afe a go rotloetsa kamoso ka lebele? Go na le mananeo a harologaneng a e leng gore lephata la rona la botsogo la dirile. So sa ntlha hela ke gore
re be re itumelela gore re ne le bodiredi jo bo rutilweng jo bo kgonang go dirisana le bomme ba ba ruta gore ha o sena go tshola ngwana o kgona gore a dire jang go simolola hela kwa tleliniking le rona mo Marina ha re na le nutritionist o e leng gore wa tsamaya mo ditleliniking a ruta bomme ka mosola wa go amusa a ba ruta le gone gore ha o le mme o tshwanetse gore o je dijo tse di ntseng jang tse di itekanetseng tse di supportang kgolo ya ngwana ga mmogo le go ta go mo direla mašia a na le seemo se se rileng sa dikota se sengwe gape se e leng gore sa dirwa ke gone gore mo di-warding mo ha di ka moreng tse di robatsang batsetsi hela ha mmangwana a setsa a belege bonnese ba mo thusa gore o ka thatša ngwana ya mo lebeleng hela jalo re na le mo re reng breastfeeding cafe mo Marina e leng gore ke bodiredi jo e leng gore bo thusa bomme hela bothe go ba ruta gore ba ka amusa jang bomme ga re tshwane bangwe ba na le di-challenge tsa go amusa mme bao ke ba ba rutetsweng hela gore ba ka nna le gone go thusa mme o nang le di-challenge ba mo tataisi jalo go ithelela a tshwara re rotloetsa bomme segolo jang ebile le ha o le ko ditirong ha kere ha o le ko tirong o kgona gore nne lebaka lo lele o se kwa lapeng ba rutiwa mo Marina le mo dipateleng tse dingwe tsa ga goromente le tse seng tsa ga goromente gore lebele ga le tswe mašihela ka gore ngwana wa alanya o kgona gore o le gamole ka lebogo jaanong re rotloetsa bomme gore ba dire jalo re na le mekwalo gape e rotloetsang ka go amusa bana e leng gore UNICEF le yone ya re thusa re le Marina re le gore re kgone gore re kwale mekwalo e ntseng jang kgatiso ya teng so le setšhaba hela yalo ra rotloetsa gore a re rotloetse bomma rona ba bangwe ke ba banyenyane thata ba santseng ba le banyenyane ba thoka go pepetediwa lorato le bothokwa re ithutile gore mangwana gore a ntshe maši o thoka boitumelo